All India Radio Imphal Media Moef Meters the Thum Somli Point Khat Kilohertz Agiat Som Gyalani Le FM Megahertz Zale Thum Point Nga Panhong Ki Paikhia Paite Program Hi Tunin Tuthak La Kom Sin Na Le Pumson Thang Le Lom Te Ki Pan That Na La Ngai Nai Nei Dingu Tuina Masayin Nyai Bang Tela Tila Inangai Ding All India Radio Imphal Tuthak La Khom Asim Tu Zoi Si Nyang Lon Ting Meghalaya Education Minister Lakmayan Rimboyin Zanin State Assembly COVID-19 Pandemic Ziaka Siam Sin La Inte Kha Ka Halam Pi Ding Dan Ngai Twa Hi Dan Gen Sin Lai Te Nu Le Pa Le School Nau Pang School Managing Committee Ten Atin Le Kyang Enzerin Ahoi Pending Ngai Sunin Sarkarin Zong Buai Pi Leli Online a class la thei nai lo sin saktu zong omahia amau te sin siam saknading Educational Research and Training Directorate saina in le hidinga twabang kala ka school khen khatin zong online a sin sakna panta online a sin sakna pen tu nau pangte theina khanna ding a hiya classroom teaching khela hoi omlo hi dan rimboin gen Zana State Assembly hona moplang MLA Sinter class soon in Adona Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangmain Bangladesh Sogamgi kilometer Lili Gyat Point Kwa Gyat Khatlaka kilometer Thumni Kwa Point Ni Guk Bialte Dai Ki Umswaka Umta Hidangen kilometer from Dile Guk Point Kwa Sagi Bial Umna Pailala Hichi Council for Indian School Certificate Exam CISCE in Coronavirus Jaka Gamgi Pumpi Haka Oma exam zo siang lawa ompen exam ne non ding polsom lani 10 July somlani July ni akipan somlani sung exam ding wa polsom 10 July ni khata kipanin
from Lilitan exam dingo CISCE Chief Executive and Secretary Gary Athuran Ingen candidate in hand sanitizer han to tiang dingole mask hapchiata social distancing kigen bang ding si jong a hi Sikkim Sarkarin Zanin State Sunga Siam Sinnamun Tezun Somlenga Pan Hon Hita Ding in Puang Education Minister Kunga Lima Lepcha in Pol Kuapan Somlenitan Sinte Ngai Poima Inle a exam ding ukul sa in class lak pating cabinet in Tupo Kahiti COVID-19 as vidya kigen te bang zuin government le private school a Pol Kuakipan Somleni in class panding nursery apan Pol gyat table tuthakom makai nai loading ngay na bangin online asin na paizom zel dinga nitinga school assembly na hiloding Mizoram cabinet in Zanin sports to industry status na khalsak Mizoram khangthua de kimol na lam tuam kintaka khanto na lamahantut lamet ahi dan sports minister Robert Romoya Roiten gen aman Mizoram to sports industry status na masapen state ahi chi Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb in Phwalpin fiscal stimulus package crore lakh som ni apuan laka crore li point gyat ni point gyat mu kilamena hi dan zanin gen asamin zanin ni khatana na ve paikhia campaign heading in COVID-19 positive case from Lilkwa Mukhia in Tun ni zani somali kwa veyamta Chief Minister Sarbananda Sonowal ni pite pataw loading in le tuadin monen guiding apan la ka omahi dan gen Quarantine Center Kibol na school le college munti ava phag zo in Mr. Sonowal in Health Department in zui dia bolte hoi taka zui ding le kwama ahi potu hi ud tuan lo hi na anavi khate tuam bol loading in zonghen Tripura positive case ni mo be thak to COVID som le kwa case za som sagilinga phata tuami ni te tu gamdanga pan hong pai te to gi sukhang na ja kwa ve ahiu Air India in Zanapan in domestic flight ticket lak sakte ta ahidan tungton in thesak private carrier Indigo Vistara le SpiceJet in zong website tungton in booking panta len na te himim COVID-19 pandemic via Mars somni lenga pana hol saka na hi Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar in community radio to nam khatle kishek saktu palai khatahi manin station tampi de lakhi pata ding chi All India Radio News tungtona community radio ngai hetute laka athugen na TV channel banga advertisement ball minute sagi pen somleni ahi sounding pha saka hi chi atam se matan chin puang khe dang na ngai to azel hiding hi dan mi pite theisak station in zong kha kyak ding tan chin te adik lo khate hi na pilwang taka enchana kha khe de pan lang ding zong thei thogen Coronavirus daudal na mi pite nak taka panla to zel din han thona na dang idal zo bangwa tua COVID-19 le ihol mangzo ding wa hi chi ibin na dingai ina khutsil siangi ge mai tom le ni to ki gamla ding cha zui da ki bol atunga ki gen li te zui cha ding zong thei sak thak West Bengal gam amphan huipi wa pi na noi sia te bol thang le ding in Phwalpin sumkrol sangkhat advance peding chin Bashirhat North 24 Paganara District West Bengal hoipi suksiat te tuar homna ki khomna hona Prime Minister Narendra Modi in Puang hoipi ziaka site in kwante kyanga jangna dom nain langni pia khiding Prime Minister Narendra Modi le West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Minisom lilenga sungding hoipi noi namun te tunglama panai nawa Minakha Namkhana Higalgun Gosaba Barsihat le Sundarbang Munlianpi Amfan in Sukhat si Mukhia kinam tuazo nunga tuthomna umahihi Cyclone in Anwai Khak Odisha adin zong dangka krozanga suma panpi na piak din Prime Minister Narendra Modi in Puang len na ava et khyang nungun meeting na huna si na tuak in kwante dangka noi ni piak ding le aliamte sangsom nga piak hidin Puang Prime Minister in District Jagat Singhpur Kendra Parabadrak Balasore Jaipur le Mayur Ban te minute from kwasungin phakwala hin na le neilelam mang te yakin poisak thugenin coronavirus bangpiana athupi ma huipi noina om na lungkhoi ma in apan lang na teu zeka tampi hin na hodama hi dan zonggen Prime Minister to Governor Professor Ganesh Lar Chief Minister Navin Patnaik Union Minister of Petroleum and Natural Gas Dharmendra Pradhan, Union Minister of State Pratap Chandra Sarangi, Babul Supriyole,
Mrs. Debasri Chowdhury le senior official tampin zoi hi Health Ministry in hydroxychloroquine HCQ to COVID-19 apan kivin na dia zat ding chin the sang na bol to bang in HCQ in COVID-19 vetele treatment na sai to health care worker teng zong zat ding non-COVID asymptomatic health care worker ten zong zat ding a ministry recommend hi Health and Family Welfare Ministry in coronavirus bay ni from delegate point nga thumli te ekol dam hita recovery rate percent from le khat phata dakar som ni li paita sungen mi sangthum jani somthum le li te dam tawa ministry into instead saina a district khok yak namon te ngai jan deuta niti ayog member health Dr. V.K. Paulin Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme noya kro khatki en kola hi dan le Health and Awareness Center sangsom lili hon hiak zo omta hi dan gen ahun taka sarkarin lockdown ahon puanin nak taka bitna hon tun Ministry of Statistics le Indian Statistical Institute study danin lockdown in COVID-19 apan meanwhile somni vel hinna hondam le sithai dingdin mona ommi sang som nga li libang kidam zo ti mu hiak hin gen tunia dinga thuthak la khomisim hiak thei hai teng hi tuna bana kawanin chi lai ngai zam le tuna bana pumsan thang le lom te kipan main van le pol ngai di
All India Radio Imphal Jingchen Tuthak Lakom Simna Florence Wanglian Singapan Phatna Langai Nai Nedingo Tuin Nitak Lamdak Lila Minute Som Ligin Tokiton in Hona Beta Munsia Paite Program Ngai Ting Ting Om Nom Lemang Pa